yami ngangisulahlekeni, kodwa wehla umhlengi wami wangikhiphe kufeni. lo mhlengi ungubani na? uJesu akakho munye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini, wabutela ubukhosi bakhe, wehla wafa emhlabeni. Igama elinguJesu Kristu malibongwe ezizweni. lo mhlengi ungubani na? uJesu akakho munye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini. Le ndaba isahamba njalo, ivusa abasekufeni. Yebo iveza imvuselelo, isaqhuba endleleni. lo mhlengi ungubani na? uJesu akakho munye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini. Wena-ke wozuzinikele, usabizwa vuma-ke, nawe uthole nansi inhlanhla, usindiswe namhlanje. lo mhlengi ungubani na? uJesu akakho munye qha, wehla wafa, uvukile usesimele ezulwini. uKamarus 2 verse 17. Sizaqala ku-16. Khona ababhali babaFarisi bembona edla nezoni nabathelisi, bathi kubafundi bakhe, yini kuba adle nabathelisi nezoni na? uJesu kuzwa lokho wathi kubo, abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kangizelanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni. Yilowo umsebenzi kaJesu Kristu awuzela la emhlabeni, ukuthi adele izulu ehle ezemhlabeni ngenxa yesono, ukuthi wayehleli enkundleni, ehleli nabenza izono, ngoba wayengabajaji, wayezibebona ukuzofunda abahamba njengabo, wahlala nabo, wadla nabo. Manje labo ongcwele bembona ahleli nalabantu labo, bathi waye ewumlokhuzana futhi ezibiza ukuthi umntana kaNkulunkulu, kodwa ehleli nezoni, edla nezoni ukudla. Wabezwa ukuthi basho kanjalo, batshela ukuthi angizelanga abalungileyo, ngizele izoni, abagulayo kuphela. Umuntu ongaguli akayi eklinikhi, akayi enyangeni, kodwa nje ogulayo ohambayo uya eklinikhi, uya enyangeni. Ngamanye amagama, akayihlelanga abantu abalungileyo, ngoba uma abantu belungile besingekho isidingo sokuthi eze emhlabeni ukuthi azosifela, ngoba silungile, umhlaba wonke ulungile. Kodwa ngoba umhlaba wonakele, abantu bakhona bonakele, uze ukuzobafuna, azange uzobabhidliza, ababulale, abahlulele, kepha uze ukuzobafuna, bona kanye labo abahamba ngezindlela zasemnyameni. Ingakho asho kanjalo ukuthi noma kunini singahluleli abantu, nguye phela uzodlulela, ubaba uzodlulela, ngoba yena ezile la emhlabeni azange abahlulela, nothi usekade ngabazi ukuthi benza ini,
kodwa ngoba wayengazange ukuze wahlulelwa, wayezele ukuze bafele, ukuze sisinde siphume ezonweni zethu. Ingabo lamazwi laka abhala laphansi. Futhi abantu babemlinga kakhulu, bafakade behamba bembhekile ukuthi wenzani. Yilaba abazibiza abafarisi nababhali abazomthetho kakhulu, kodwa umthetho ube ubahlula. Yibo akade belabo bemhamba bemlandela ukuthi into ayenzayo bayekhuluma i-opposite yakhona. Kepha wabonakala ngoba wanqoba waze waya nasekufeni, azange ajike akhuluma okunye, wayekhuluma lento ayikhuluma yokuzothethelela izono abantu. Amen. Amen. Siqala number 3. Le ndaba isahamba njalo isivusebufeni, yebo iveza imvuselelo isiqhube endleleni. lo mhlengi ungubani na? uJesu kakho munye qha, Wenzani na? wehla wafa, Uphi namhla? uvukile usesimele ezulwini. Wena-ke wosuzinikele, osabizwa vuma-ke, nawe uthole nansi inhlanhla, usindiswe namhlanje. Lo mhlengi ungubani na? uJesu kakho munye qha, Wenzani na? wehla wafa, Uphi uvukile usesimele ezulwini.